My elder, greetings. Yeah, and they be fire. Abana Pazuri Sese. Abana. Thank you. We couldn't connect, but I saw your other live and I caught up with some of the things you had said. So we don't have much time, maybe maximum like 10 minutes so that we can just run through. You've heard what has been said, we've heard what you have said. It will be interesting to get your feedback. Murukunzwa manzwa zikutaurwa here. Yes. Right. First thing, right? Slagati, Slagyutati, wakaita website. Instead of saying Zimbabwe Dancehall, they shortened it up to Zimdancehall. He didn't mention that the music they were making, the genre was called Zimdancehall. Don't an argument yacho ipapo. Kuchinzwisisa. Ndozvinzwisisa. Fantan ndo zvaakataura kuti kuZimbabwe kunoku takati music iyi pakabuda Zimbo flavor kuti inonzi Zimdancehall. We don't argue about ndeakabudisa zita rekuti Zimdancehall. It's not an argument about ndani akabudisa zita. Tikutaura genre from urban grooves. Tichiseparate urban grooves neZimdancehall. Ndopa first thing chatoda kunyatsonzwisisana ipapo. Fantan ndo zvakutaura takaseparate urban grooves neZimdancehall. Vanhu vari kutaura vanhu vakaimba. Music aiimbwa but vaimba sedancehall. Right now, if you go kuma profiles evanhu vakawanda, vari kuimba vari kuZimbabwe. I don't know about the UK. Unaona vazhinji vacho vakati afro dancehall, vamwe vakatoti dancehall. Vashoma vakati Zimdancehall. Probably Soldier Love nana Colors. You understand? Ana pop 10 vanoti dancehall. Nati O anaimba dancehall. You cannot put Nati O in Zimdancehall. No. Mukuzvinzwa German. Yeah, ndokutera. Yeah. Saka isati switisana naro nekuti ndani akadaidza zita rekuti Zimdancehall. Panyaya yegenre ndo pane nyaya yacho ipapo. Hatisi kutaura kuti ndani akatanga kuimba dance. Handiziye kuti ndani akatanga kuimba zvemangoma ena handiziye. Handiziye ndani akatanga kubika rhythm kuZimbabwe handiziye. You know, ndo mafacts aripo. Because wakaenda kuna vanhu vachakatanga kubika marhythm avatomboziva kuti ndani akatanga kubika rhythm kuZimbabwe. But most of them vanenge vachiti takatanga kuridza kudhara. Zvakatanga kudhara. They don't know. But just because Fantan akataura kuti ndini ndakaitumidza kuti Zimdancehall, genre yacho, away from what you call urban grooves. Kuma rhythm handiziye. I never talk about my rhythms. Ndikutaura about the word Zimdancehall pa genre. Kuti Fantan is correct. From that time, kavanhu vakangoti Zimdancehall chi wazviona. I said it already kuti kuchitungisa kwangu ndokwangu nevanhu vakawanda vaimba way before apana kumbare vabuda. But most people vasika understand. Vari kunzwa but havasi understand. They're not listening. But here's this reference, Elder. Pataurwa nenyaya yekunzi pakatoitwa maawards muna 2007 2008 kuUK achinzi maZimdancehall Awards. MaZimdancehall Awards, they were based on his website. They were not based on artists from Zimbabwe. Ukuzvinzwa? Pakaitwa maZimdancehall Awards ekuZimbabwe. They didn't talk anything about UK. MaZimdancehall Awards ekuZimbabwe angari kuZimbabwe, ekuUK and ekuUK. We don't know what they were basing it on. What they're basing it on the Zimdancehall.com website or the genre. Because none of those people vaimba ku UK
vatakambonzwa ane song iri out there none. Hapana munhu wekuuk akaimba achitaura kuti ndoimba Zimdancehall. Kana ariko toda kumuziva. Uchiunderstand zvandiri kutaura? Yeah, ndirikunzwa. I have nothing against Slag Youth. Even interview yaari kutaura, it wasn't like an interview. Ndakatomutumira music ndakatorecorda inini kuZimbabwe. Rhythm epunani rhythm, magnificent rhythm. There was like 4 rhythms. Ndakarecorda inini. There was 35 songs about that. Ndakamutaura kuti hapane masongs andakarecorda chichichi ndipushiro nestockfella. Those zvinhu zvacho zvaari kutaura izvozvo. The website was there. You understand? But zvinhu zvokuti isusu, when we talked about it, we had to make sure that we Google it to make sure kuti, okay, the website is there. Ndakagoogle hapana munhu akataura kuti ninga akataura kuti I formed this genre. None. Angatinzwana neGerman. Vanogona kutuka veita say, but most of these people are hearing. Vakuita zvinhu zvekunzwa. Havasi kuziya. Fantan akabata chimuti, yes. Vari kufunga kuti pamwe Fantan ari kutaurisa. It's up to them. Munhu wese ane nhingi ane zvaanotaura nezvemunhu. Ndikutukwa kana ipapapo. Ndikutukwa, I understand vanhu they are crazy. Some of them are crazy. Vakuda deliverance. You understand? That guy Marshall, ndamendera inbox kwake. Ndakamutaura kuti, can you defend what you're saying about me? He cannot defend it. Wosipike dakumubvunza kuti pakatanga Zimdancehall yacho wanga uri kupi? Vanhu vese vakutaura history yavo. Inini yangu history inini ka. Yes, Zimdancehall is on putting the music inoitwa yeZimdancehall yekuZimbabwe on YouTube. That's where my history stands. Yeah, marketing the music. German. I'm not into the production of Zimdancehall. I don't know nothing about production. I don't know no record was says no famba say. So everybody around, they know the facts. But varungo besa nekuti zimdancehall.com. Dopo varu besa napo. Hapana munhu aruramba ipapo kuti it was there. But tinakuona kuti ndiani anotaura kuti akataura kuti this music takuilabela tichitaura kuti this is Zimdancehall genre. Iyi music yakurire hakuna. Takatozvinzwaona Fantan achitotaura in court. Anonzi aiclaima. Fantan was claiming kuti ndiye akataura izvozvo. Yes, he was claiming. All right, kana asiri ataura izvozvo. Ngapauye mumwe munhu akataura izvozvo before that. Andikaratidzwe flyer rakanzi rakaiswa kazimuka. But the big part of it was dancehall first. It was something Zimbabwe dancehall first. But vakangoisa kashort kuti Zim. People do that. Is there chinonzi Zim hip hop? You tell me. You all know for hip hop. Yeah. Kune Zim hip hop. Bunza anonzi anu this guy Stana. Kuti anemba Zim hip hop here. Anokutaura kuti andipe Zim hip hop. Ndoemba hip hop. Bunza T-Gons. Akumvunza kuti anemba Zim hip hop. Anoti ndoemba hip hop. Zvatopera. But in reggae music, dancehall, most of these guys vaimba dancehall. Even vari ku UK they were singing dancehall. Hapana imba Zimdancehall. You understand? Yeah. I hear it was well defined by Fantan. Fantan ndozvaitaura kuti ini ndakazoita aiwa takuseparata urban grooves. Iyedu yakunzi Zimdancehall. Kutaura zvekuZimbabwe jamani.
handiti Fantan haana kuti kuuk ndakataura kuti inonzi Zimdancehall ndozvaakataura hazvizvo zvaakataura. So I don't know the argument iri kubuda papi. Imi munofunga sei? It's really difficult for me to really say. What I only appreciate is that Fantan started this conversation, not based on what he said, but just started this conversation because no one had started this. You know, I'm happy that Power FM made an interview and Fantan started off a conversation that has got the whole industry waked up. Like, people are literally awake now and alert because no one was documenting everything, and that this is a very important conversation. And whether it's about just the name or it's about the genre or it's about who owns what, for me, I think it's neither here nor there. It's about the music. The name could have developed over a couple of years, just like what we saw with Kwaito, that it was Digong, and then it became, Kwaito later on. But ultimately, it's actually the same music that was evolving in different years, different stages, different people contributing to it. And I would say for a single person to single-handedly say that they did would be a bit far-fetched, maybe publicly, but I would say a couple of people contributed to define Zimdancehall, whether by naming it or by bringing it onto the forefront. But the puzzle will not be complete without the word Chew Spot. Definitely, that I don't dispute. Right. But I cannot confirm if it's Fantan. That's why I right. Brought you guys on. Yeah. Something. Kwangu Rocksteady, my genres guy. Kwaboya reggae, kwaboya rubber dub style, right? Kwaboya digital music. From digital music, like I said, yeah, and I can't go when it's zero. You're going to a general degree. You're going to go raga. Everybody in Zimbabwe may say, "Apana muna I didn't kutera dancehall." Kuma 90s, tatera raga. Dukunyebe. Isusu padakaridza kuma 90s tairidza raga. Before that, after that, vanhu vangauta kuenda kudance. Yanga dancehall futi. Yeah. So it's the name. Music identify was so. Ini zvandikutaura vakomana vanga vari ku UK pavaimba vaiti vakuridza dancehall. Vaimba dancehall. Vanga vasikaimbe Zimdancehall. It's not about who started the name, but kutaura akazoti this is the genre yeZimdancehall. Yeah, thank you so much, Elder. Let me add back. I really appreciate it. Thank you so much. Yeah. I hope some got a point or two, and I hope we start to document and really get this story correct. Yeah, but I really appreciate it. Let me tell you, my reporters at Zimbabwe, they won't document nothing. There's a lot of corruption. My documents, Saka, you are the person I found a good document because I think you have more links and you have the time right now. You can get everybody, then you can document it. Usataure munhu da document oripo. Weuri I hear you. Ukutukisa paningi pa earground yako apana chaurikuita but uda kuti umwe munhu adocument. I can't do it alone. That's what I meant. No. You have the access and you have the resources. Kune vanhu vacho vaunofana kuinterviewa. Start documenting from now. Yeah, true. Usade kutaura vanhu kuti ita chakati. That's why Fantan akazoitaura kuti
Zimdancehall. Ndeyangu. Because vanga pasina munhu aita sei akakwanisa kuzvitaura. Uchinzwisisa? Yeah. Saka iwewe weita izvozvo, don't tell people man. Ida man muda kujaira vanhu so. I hear you. Mesahasha German. Une ear ground yo unoswera uchiisa maningi zvinhu painternet apa. Document it. You know kuti zvakatanga pakati uchiipa mareference ako kuti uyu ataura zvakati, uyu ataura zvakati. Yeah, true. Start writing, my friend. You have the talent. Thanks. You are a journalist. Thanks Why a lot. wait for somebody to do it when you can do it? Yeah, Utitukisa isusu. Tukaiwewe. Tida kunzwa kunzi plot akati chii. Let the plot begin, shamwari. Takadomirira izvozvo. Bless. Thanks a lot. Hey. Thanks a lot, Java. Thanks, Elder. Bless. Sharp. Yeah. Yeah. Thank you so much, Minox. Thank you so much.